Sampurasun. Jumpa lagi bersama si Gondrong Nekelayo. Gimana dulu semuanya pada saat hari ini? Semoga dulu semuanya sehat hari ini ya, sehat jasmani dan sehat rohani, sehat panjang umur, yang pastinya bermanfaat buat diri Anda dan buat orang lain. Si Gondrong, selamat pagi pasukan udang berang. Aduh, kerek udang review oh, mie ayam. Mie ayam pamerah si Yayi nung Yayi. Langsung sebelum makan kita baca bismillah. Baca doa lur. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fi marjakana wa qina adzabannar. Amin. Langsung lah. Awali dengan lur. Ya lah naonnya gitu ya. Lontong. Uapkeun. Bem. Empuk nih. Itu salah sahiji mie ayam legendaris daerah Tasik Malur. Mie ayam Mang Ojang. Langsung wapkeun blem. Air. Suha. Lur. Udang sare seger Suha lumayan awo pokoknya nih. Plem. Lang seker. Mie entog ya kita mie entog gimana? Wapkeun belum? Langsung lur. Mina wapkeun belum? Kumis Bawa dan kurut kumis. Ira, lada pisan ya mah. Muncrot lah awo lah. Moal kita belum. Dilihat di kiri, di kanan, di depan, di belakang, langsung wapkeun blem. Awo pisan lur pokona mah. Bikin wareg pokona mah. Nya. Bikin wareg pokona. Kan tengilap mah dulur Gondrong amun anu arulin ka Tasik. Nyimpang lah ya ka ayam Mang Ojang. Aya di Jalan Raya Cisayong lur tah. Seuha pokona bikin wareg. Langsung wapkeun blem. Tapi segar ini. Udah robot, langsung sajakin mie ayam si Yayi. Mun Yayi ketampi pisan mie ayam na Yayi.
Sawapeun deui lur, barokah langsung lem. Biar. Wow. Oh, itu isi gondrong nih gelayung mah. Semuanya yuk, segitu aja dulu. Sampurasun rayu. Sampurna baru ya kersa dengan rumah kawasan. Sukses bersama.